komite y'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ivuga ko icyorezo cya Ebola muri Congo giteye impungenge cyane akarere kandi gishobora gukwirakwira muri Uganda cyangwa mu Rwanda nubwo ibi bihugu byombi byiteguye neza gukumira icyo cyorezo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ibirwa bya Komore Mohamed Daoud yavuze ibyerekeye ubushyamirane bwadutse hagati y'ingabo za guverinoma n'abatavuga rumwe na perezida Azire Assoumani washatse kongera igihe kuri manda ntarengwa za perezida bigahembera uburakari. Muri Somalia hatangiye serivisi zo guhahira kuri interinete nubwo nta bikorwa remezo bifatika bijyanye na interinete biri mu gihugu. Muri Maroc impuguke mu binyabuzima ufite imyaka 60 y'amavuko amaze imyaka hafi 30 ahiga amagufa y'inyamaswa mu butayu bwa Sahara no mu mpinga z'imisozi. Abahanga mu gushushanyisha amarangi ku rwego mpuzamahanga bishyize hamwe na bagenzi babo bo muri Afurika y'Epfo kugira ngo bavugurure ahantu abantu batinyaga i Johannesburg hari bagiranye.